दुखेन चिनिवाया मुनेगु थ्याहे चपाचे गथ क्वाटुगुया दसुजिया लेंगना चंगु व मंका छे नुगा दुनिया खाने निकने यायता झासा छी अनहे मुने लसकुसा वा चपाची जोजलपा भागो टेलिभिजन या नेबया नेपाल भाषा या व्याकरण सभादुगु ज्याजो चपाची छिता लसकुसा या नाचना जी शकुन्तला भाषा कला साहित्य व तजिलजी नेपाली या मसिका ख थकेता लेंका तेगु मका तेगु अभिभारण छिकुए ख थय आज कथा यहाँको ज्याजो चपाची छिता हाक्न चका लसकुसा नाचना अले चपाची दिना चपाची चना चाहिँ जी थी नेपाल भाषा खया नाजापी व्यक्तित्व नापाचै खलाबला यहाँको जी वे कपिन नुगा ख नेनिकने यहाँको हेजी थौयाको ज्याजुले छमछि साहित्य कार्य त हेवे तेनाको जुल ले साहित्यकार थाबले वे का चाहिँ चिबाख नापा बाख चोमी जुयादी ले वे कयु ना थाबले चाहिँ गोविन्दमान श्रेष्ठ ख वे क सूर्यमान श्रेष्ठ व रूपकेशरी श्रेष्ठ या क्या जुयादी दा वे कयु जन्म विक्रम सम्वत 6 मंगसिर 20 गते जुगु ख वे कला एमए तक बनादिगु दुधासा वे कला थयु लजगा कथा अध्यापन व बैंकिङ क्षेत्र त लियादिगु ख ले वे का चाहिँ थी साहित्यिक संस्था पाके चनाना ज्याजो सना दिगु दु गथे कि जी विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन या पुलामा नाया जुयादी धासा वेका कला संस्कृति भजन खलाया न वेका नाया ज्यादी उगु संस्था चाहिँ खोपेदु नाप थी साहित्यिक संस्था गथे कि रामशेखर लुमन्ती दबुया न वेका संयोजक कजी जुयादी अते हे वेका यु ज्या पाखे चाहिँ वेका तहना बनाना याना त गुदु गथे कि वेका त निवा गुथी खोप पाखे न हना त गुदु धासा बुद्धिपूर्ण पुरस्कार व निर्मला लुमन्ती पाखेन वेका त हना त गुदु छासा वेका नाप अझचिस एको खलाबला याको हेजी वेका त न लसको सयना जना सर लसको सुदु धन्यवाद सोजलपा हजुर ठाउँकने चाहिँ छि छुके व्यस्त जिया जना दिया ए ठाउँकने जी छेका छु इ तक चाहिँ छौ बैंकिङ क्षेत्र फाइनान्स कम्पनी के संलग्न ख तर 8 अंकने चाहिँ जी छेदो तो रिटायर लाइफ युपति जिन्दगी चाहिँ सित गथेता यही पुसी चौकी माई पुसी चौकी गुण नापायुपति व्यस्त जीवन दैनी ठोयामा वयामा तर लजगायु कारण चाहिँ यामा फुको जिया चाहिँ आया खाउ बोले चाहिँ सित गथेता जितला तस्के यौ छेन्चो न हजुर नभए अति व्यस्त लाइफ ख एकदमै जी चाहिँ सुन जाया त उली टाइमै पिकामा पुछु आ चाहिँ जी तस्के एकदम चाहिँ जिउ एकदम जित झै पुठेन्चो न गन छठानी था वही तर जित आठवे एकदम चाहिँ ल जी ठुको रे जी बिते आउ थे उको ठाउँ जी जान्छ न फुर्सदियो ई चाहिँ छिसा चाहिँ छुके छेला दियाले आठौँको ने वास्तवै ढाउ खसा किताब त यहाँ हेर्दु तल हैन न्यानल वन स्वयं आठेन्चो न्यान हल तल अठे लिकुना जो किताब दिएको दु जिला आठकने वे किताब त पिक्यु स्वेउ बस थौइ कने यो जो दिनचर्या है उको ठाउँ जान्छौ दु हजुर गुधारी ल नापा बनि मखंगु सफल ठाउँ कने बना जना दिया तका चित लुदंगुपति ठु किताब सफु बना चाहिँ जित चाहिँ ओहो तैथे ताउ चाहिँ सु सफु थे चाहिँ अले सुयागु ख जित चाहिँ जो रुचि विषय दैवला इतिहास संस्कृति ख अहिले नापन जी चाहिँ भ्रिच अनुसन्धानमूलक अया सपुतन बना हालसाल दाउ खसा जित चाहिँ वो साफल्य मात्य हो चितो बागमती सभ्यताको इतिहास अथवा नेवा भाषामा चाहिँ हो बागमती सभ्यता इतिहास वो चाहिँ प्याउ जी वो बनाया होला उके न्यन चाहिँ फाटफुट न्यू प्याउ किताब तल सोयो दो झिउ ठो काठमाडौँ उपत्यका आदि बागमती खुसी मंगला ठो सिभिलाइजेसन बारे किताब त सोइदो तर वो साफल्य मात्य जो सफु एकदम चाहिँ अत्यावधि चाहिँ अपडेट याना त हो पति अद्यावधिक याना त हो नापनापयो चाहिँ गुलिन किताब त वे ढुख वो सारा यो न अध्ययन याना अहिले एकदम कन्क्लुजन थे औ कठाउँ चाहिँ चेतौ किताब जितो चाहिँ तस्क यो तल तत्काल धाउ खोसा हानु चाहिँ जे मल्ल के सुन्दर अब यो चाहिँ द पोस्टर द उपन्यास हो
यो कोही डटका छिटो नेवा भाषा हजुर अझ लुडोङ उपन्यास सुएमा खाना छौँ हजुर हजुर जिता चाहिँ वो पोस्टर सुइबले सारे एकदम छौ हिसाब जी थमा गौरवान्वित ठें तालका ओ छिउ नेपाल भाषा ठेउ चाहिँ उपन्यास प्याउल दै थे बस तत्काल ल्याउ खस जित ठेठ्यावे सपुत यो अहिले मेमेउ चाहिँ यहाँ धर्म दर्शन सम्बन्धी किताब त नसोया मेमेउ न दु हजुर तर साहित्यकै जिन चाहिँ थुपिन चाहिँ जित विशेष ठाउँ उल्लेखिया बहु ठेन्ताका गुचिसन थयादिल ऐतिहासिक घटनाक्रम दुगु सपु बुनाजनाको दुधकारना प हजुर। छिमल के सुन्दर चयादिगु थो द पोस्टर द पोस्टर था उपन्यास नचिता लुडन धका थयादिल बोन्युपट्टि इन्ट्रेस्ट युपट्टि विषय छौ जुल हाना चिसन चयादि चाहिँ बाख पट्टि चाहिँ फरक प्रसङ्ग थिए जुल नि छिता चाहिँ बाख के चाहिँ छ्यारु चिदुगु ख बाख देउ चाहिँ हजुर थमन छेउ बाख यु लागि ठौके नलेज यु ब्याकग्राउन्ड दैछ रे पृष्ठभूमि मलाई मालो नि ख बाख अठेन चोयान चाहिँ भन्छ हल्का फुल्का जुगो नि उकेको लागि ल्याउने पृष्ठभूमि चाहिँ एको नलेज त माल गुली थके ज्ञान देका बाखन चोइ उलिए वो बाखन चाहिँ यथार्थ नपाउ सत्य भन्छ हचुवा पह उही हो वो कारण याना न झिन चाहिँ अहिले बाखौँला स्वे मला प्याउचौँ विभिन्न बाखौँ सङ्ग्रह त ऊ ठाउँ स्वेउ जल तर नाप बाखौँ जगो मुखुकी मेमेउ विषय विधायु चाहिँ रचना त कृति त न स्वे माला धिठ्यान्छौँ अठे याले जी चाहिँ स्वेवेनका हजुर हजुर थु बाख चुइगुचित प्रेरणा चाहिँ सुपाकिन्त त साहित्य पाके पलानिहाको प्रेरणा चाहिँ चित सुपाकिन्तको ख अथुकी चाहिँ गुण घटना विशेष व्यक्ति विशेष यो ख उली मरु ठान्छौँ धावे खसा जिम्बा जागिर सिलसिला हजुर नुवाकोटे अहिले अन भैरवी निमावि देव स्कुल छु अन चाहिँ जी नेउ क्लास ताखे नेउ क्लास बनाउ ख हजुर सायद जो उमेर उबले 12-13 वर्ष जी ठो चाहिँ 19-20 साल ताखे खोजुगा हजुर हजुर ख अहिले अन शुक्रबार साहित्यिक कार्यक्रम त जियो अना सर पिसन अनेक कविता बाहौँ त पाठ अछे न्यङ्का बङ्ग बना न्यङ्की छि पास पिसन अरे न्यङ्की अहिले जिताउन चाहिँ छुन चोया न्यङ्की वो चाहिँ रहर जिताउन जुल हजुर जी अन चाहिँ पेपु न्यापु खुपु गुली कविता त जिन चोया न्यङ्का बस उकिए छु जु खला दैठेन्छ हजुर अहिले अन सिरेका नुवाकोटन चाहिँ हान जिपिन चाहिँ काठमाडौँ सर्वजुल भयो जी दरबार हाई स्कुले बनागु जिन चाहिँ च्याउगु झिउ कक्षा तक दरबार हाई स्कुले बना अन चाहिँ हान जी आइकम बना उबले पब्लिक कमर्स कलेज दियो दुखा वो घन्टा घरे त्रिचन्द्र कलेज यो बोहनी नाइट शिफ्ट का हो नाइट बुङ्गी अहिले अन आइकम बना अहिले थुएले छि चाहिँ रेडियो नेपालम छुया अल्लाह छ नेपाल भाषा समाचार बियो दिक्ल 22 साल ख हजुर अहिले उबले हान चाहिँ थो जीवन्तको कार्यक्रम चाहिँ मकिनी हो या त ओके भन्छ विरोध कार्यक्रम त जुदुगा अहिले उबले शनिबारपट्टिकन थाहा छ विभिन्न साहित्य सम्मेलन त जियो जी चाहिँ वो साहित्य सम्मेलन त यिनी हुआ घन उकिन जित छु लाउदुला छिउ प्रश्न यो जवाफका तो ठुके भक्तपुरे उबले उगे इले एकदम तजिको विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन जियो साह्रै भव्यका विराट नेपाल भाषा उब्ले हो टन्न मास्दै होइन हान चाहिँ एकदम विद्वत वर्ग त उहाँको पनि उपस्थिति न टन्न दै चुन्छ नि अहिले अन चाहिँ बाखी अथवा रचना पाठिएले हुन सोया चुन्छ नि बस ठेर छ भए छु प्रभाव त लाउ खला दैठ्यान चित्त लगायो हजुर गु टाइमे प्रभावित जुया चाहिँ साहित्य पाखे हजुर हेजेला दिल अथवा खन हेतना दिल अलि ठाउँ पनि सफु बन्यो ज्याजको ज्या चाउँदो के साहित्य रचना बाख चुएको ज्यान ह्याना चाउँदो त्यो बो भने बेले बाख भनिपट्टि छु नुनु खठेको मगजे द्वावनी हजुर ए ठोइट बाखयो रूप बिया चुए दुसले जिला हेटेन्छु नि अहिले अठेना चाहिँ बाखयो रूप बिया चुए हो हजुर अहिले जित चाहिँ गेर गाला छ बाखन चेउडे गा चाहिँ पटापट अठेनामा हुआ
वो विषयवस्तु मालित है जितो बच्चा टाइममा अले हान विषयवस्तु लुई ढुङ्गा अले हान उही त चाहिँ प्रस्तुति आएर न भर्छ malo टाइम होला अथे याबले जिन चाहिँ यक्को बाखाउ त छकलन चोइ मफु मलाई बस फाटफुट अथे ना अले मेउ बाखा चाहिँ उठो हैन उठो जिमु खञ्चला होला EU सन्दर्भ है गुगुङ बाखा आवे ठिक टाइममै मिले जो अन सोचे आउ कि हुन्छ कि चछि भित्र न छिरै अले उगी त भडी मरमटिया हो होला छुन काई तर गुगुङ बाखा ठ्याउ कि जे मन खनते धुनो हो थेना थ्वेट न्यबे रिउला जो चाहिँ गोसा ठ्याक देरुङला तर जित सारे ठगुगा ओ इत्ता हान चाहिँ लिपिबद्ध या ओ एकदम ओ अयाउ बाखा त हान चाहिँ महिनौ न बिगा हो थथेर गाजी धर्म पुगा हो गुगु बाखा न गुली इकाई हजुर ता ठगुगा हजुर बाहा चुइ ढुङ्गा साहित्य सृजना या ढुङ्गाला निनी पिला माला हजुर अले फेरि कमेन्ट काटा न चित अथि इच्छा दैनि सा अथि नापा चाहिँ सुता नेका दिएछि स बाखन चाहिँ दगे नापला थ नापन चाहिँ म जानि त नि के अबे कला छुदा यदि बाखन अले बाला दai हजुर जो बाखन भरि चाहिँ खेलो न दैपटी टाइपे बाखन जिउला अले ओ नेली छैन यही नेसा वया लुदनीका म लु मदुङ सानो ठेठे न धै हजुर धा ओ न धा हजुर अले अनन चाहिँ छौ चरण सिरलका अले छि छेचो पे मस्त दा बाबा न काका छ ढुङ न्यु न गाना इमसन नि ठौ किसिम चाहिँ ठेयामा यामा छु धामा हताई हजुर अले जुम पासमा दु प्रकाशमान धैम अविठा वनियो अवित निगे खूब रस्ते हाइनि वन वन ठौ कमेन्ट छु दु ताई अले यो कोडे थे बाखन जिन चाहिँ थो छे नरेन्द्र भक्त हाडा सर ओइथन न्यंगो दु नु सृजना जुल के वे कइथा वनियो न्यंगी अवे गन न ठौ छु धामा होदै ठु विभिन्न थासन चाहिँ प्रतिक्रिया क्या ढुङ्गा अझ चाहिँ परिमार्जन या माउ दुसा अझ परिमार्जन न याउ जी बस थते हैन जी चाहिँ चुइ साटकी थै त लुदने साटकी छठुन टुन चाहिँ गनो प्रकाशन यंगी अथवा गनो यंगी मैना वो विभिन्न चाहिँ छौ छुरा टेस्ट याउ रिएक्सन त कया तिनी जिन चाहिँ विस्तारले यंगीला प्रकाशन सार्वजनिक याउ वो चाहिँ याउ जनका हजुर ठै झले आजिको टेलिभिजन सेचना टिपी सुकनी भाजन बिचारन छगो बाखानी गादिला बाखन चाहिँ ठो नुवे बाखन ह दबले चाहिँ दिया ठु बाखन चाहिँ 1.5 महिना त हजुर गण प्रकाशन जु महुनी हजुर तर छटा निथा चाहिँ प्रकाशिन लागि मालरगा धैजौ दु प्रकाशन चाहिँ मजुनी जिवे बाहन यंगे तेना अले छगुचा चाहिँ धा थुइटा एडभर्टाइजर जगा धैदिछ छरा निथाला जिन चाहिँ धन धाडु हुँजल जिउ चाहिँ निगुगु बाहन संग्रह उके त जि चाहिँ छु नाम तयार गल्ला छ समुद्र मन्थन दगा धैदु वो न्यू बाहन संग्रह याकना पिदने ट्युङदु उकिए ठो नेपाल भाषा है ठो बाहन उगे समावेशी आमाली दे चाहिँ जो सोच दु उगे नेना दिशा बाहयो ना साया घार हामीले जे नेपाल भाषा छ उखान्दु नि साया घा कोखौ मुसु तर जिन चाहिँ सायो घाजको त हेगा थाना कोखौ मुसु गतै मुसु न छा वो सायो घा धासर के मनु त यहाँ चाहिँ गयाउ घाडी होला सिए मारे जो सोच जुला नेना दिशा जी ब्याज ठीकै जुल थेगु जी ब्याज ठीकै जुल थेगु इमिसँग प्याज ठीकै जुगु तल इमिसँग प्याज ठीकै जुगु तल आलु प्याज या खोदका जान्या चामा हाकिम चित कृषि अड्डा छ्याबिल आलु प्याज या खोदका जान्या चामा हाकिम जित कृषि अड्डा छ्याबिल प्याज या खोमखु प्रभु प्याज या खोमखु प्रभु धका जी भिन्ती याना अथेसा आलु या खला जिके न्यंगो मुखु प्रभु आलु या नङ खोमखु गुली विरोध याना जी
तर लगधिक मधुमा वो कृषि हाकिम जहाँ तेरे मया हजुर तर लगधिक मधुमा वो कृषि हाकिम जहाँ तेरे मया आलुया मखुसा भालुया खोकाम आलुया मखुसा भालुया खोकाम धका वया छ जित वन अड्डा छ्याल जित वन अड्डा छ्याल शिकारी वसतम पुना शिकारी वसतम पुना तुप्प जोना वनया हाकिम आ भालुस्याउने नुधगा जित टोटु गुहे मखु भालुस्याउने नुधगा जित टोटु गुहे मखु जिगु छे आखिर लीलाम है जुला जिगु छे आखिर लीलाम है जुला जी फल्चा बेला त ठौँ गने ट्वाले चौपी मस्ते सञ्चित हाकिगु अंकल हार्बिन या आविष्कार सुनायागु अंकल हार्बिन या आविष्कार सुनायागु डार्बिन जिन लिसबिगु अंकल भुट्टन या स्वाद सुनान्थु मस्ते सञ्जनी भुट्टन या स्वाद सुनान्थु मस्ते सञ्जनी भुटानन्थु जिन लिसबी हा 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 मस्त निली पाट्युट्यु निली हा 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 जिन निले खोखना सलन निले हा 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 जिन निले खोखना सलन निले सुबह हजुर निन्या मगाएको होला अति पालागु समय सान्दर्भिक नापा गु वेदना दो गु समस्या दो छु त गु नाइक छिसम प्रस्तुत याना दिल अति हे ठो बाखा चाहिँ निनी ढुङ्का चाहिँ गुब्ले प्रकाशन जी अले अचना बालाका बनिँदै ठका चाहिँ सुक्नी भाजु पेन सुक्नी चाहिँ नसरा दिदी सायद अले याक नहे हो सफुगु समुद्र मन्थन थाय हजुर प्या ओइ ठका चाहिँ छिसा आसना क्या अले ठोगु गु छिसा बाखा त चाहिँ तर सोइब्लेड न कति छगु जग सफु प्याया छौ गु चाहिँ आज पिके हे बाकी दनी ठका थाय दिल छ्या चाहिँ छिसा सफु प्रकाशन नीति चाहिँ अठेना दि छगु जग छ्या प्या होला मेगु सफु त छ्या प्या मौला छ्या का समस्या वो छ्या थे अब वो व्यस्तता धामला जी एकदमै व्यस्त वास्तवमा धाउ खसा सुठे चाहिँ जे क्याम्पस से बङ्कौनियो निने अफिस हुनियो अले अफिस चाहिँ हान बनी लिबाकले आयो जे अझ छौ इलेला यावे आर्थिक पारिवारिक कारण हैन जे बनी ट्युसन न बुंगा विशेषण जे अकाउन्ट यो विषय खज्यो बनी 8 9 10 तक न ट्युसन बुंगियो जी अले सुठे 4 बजे निसिन उइपिन्दु ठो 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 व्यस्तता का अन्थिंगल मयामा हो तर अठेसा जिउ पारिवारिक अवस्था आया होगा उबले ठो बाध्यता हैन चाहिँ जे वो जिमाला अले थके अनेक तनेक मने खौई वो चाहिँ चाने छु समय वो चाने जको छेउ जिउ चाहिँ इ रेवे उबले ख अठे जिया जि चाहिँ उली या म हान थौ बानी न नाचरे जिन धान गुंगु बाख खर खर जि चाहिँ अठे छे मफु बज टाइम मा जि त आठो फुक्को कारण जिबले ठेकन चाहिँ इ मिलेन चोजो हुना बोले छौ प्या होला आन चाहिँ ओके 4 वर्ष है लगे जुल जी 4-5 वर्ष है यो भित्रै भजली बार ख तर इ मिले आया ठेलुला हजुर बेस्तै या बाबुजुद न छिसा चाहिँ साहित्य तोता मदिया थ्या खने नादिल चानी हे जुसा जी चाहिँ साहित्य लेखन याना थया दिल ल थो थाकुगु परिस्थिति न छिसा साहित्य रचना याना जना दिगु दु मला ओ साहित्य चाहिँ म खोजि थका यो नुगले गुले बिचा होला कि म होला ए मो साहित्यला जुगु चाहिँ छौ किसिम छरा भोक हजुर जुगु चाहिँ तृष्णा ख जे चाहिँ अझ युको चेमा धेउ चाहिँ जो इच्छा ख हजुर आनो लाइफ गुब्ले तको गुनी ख ओके दुने अझ फुसा चाहिँ युको जी नाच दया मेठा थान गन चाहिँ जित जाय अफर मौ हो तर जी नमस्कार चाहे जी आयामा युको बाकी जनी जिके लाइफ टो ताको इ मन्त ओके चाहिँ जे सारै सचेत एजुया चाहिँ इच्छाला अझ युको चाहिँ इच्छा दनी हजुर हजुर
हजुर चुएको इच्छा दहेदनी तर साहित्य तोटिमा को हजुर। नेकना जनको इले थाया दिगो इले चाहिँ छेगु नीति साहित्य सुख साहित्य ठुके साहित्य विषय एको साहित्यकार त्यो एको विद्वान त्यो भनाइ अनेक दो हजुर तर जी चाहिँ भन्छ सिम्पल गा सामान्य गा जितो टाटा आगो सैद्धान्तिक चाहिँ छलफल जी आवाज डुबिन जुने मय तकेन जुने मय हजुर मलाई आज मानव समाज यो विकास क्रमे एको बाद त सिर्जना जुल नि त बाद त को प्या होला तर वो बाद खे चाहिँ जी तकेनी मय हजुर जी साहित्य त एकदम मामुली सिम्पल नकसँग गथे ठिका लाग्छ साहित्य देउ चाहिँ छौ जनजीवन यो चाहिँ छौ प्रतिबिम्ब ख अझ उल्झको हो जनजीवने आम जनता यो जीवने एको चामचा त दैचुन्छु नि एको दुःख पीडा त दैचुन्छु नि उके यो समाधान न गथे आशा जी हाँ छुन चाहिँ कमजोरी दे साथ की है वो अटेंट सोच के स्वयं में होगी कमजोरी त नंका हन मेउ के सुधार घेना याउ जी ठो चाहिँ हर सचेत हर जिम्मेवार मौनु त्यसो ठुकुरङ सोचेमा हो हामीले साहित्य न बस छौ ठुकेको कोडी ख तो अलग में हो जे चाहिँ उठाउन थिका उकिन चाहिँ साहित्य समाज प्रति जिम्मेवार समाज प्रति उत्तरदायी जीमा जी चाहिँ विराट नेपाल भाषा नापन सम्बन्धित होला जे छुन समय उकिन जाएनौ दु विराट नेपाल भाषा युला छौ चाहिँ घोषित नीति है दु जनपक्षीय साहित्य यु लागि जी तसको प्रभावित हजुर वो तापुक है वो सिद्धांत है उके यो सिद्धांत अनुसार न जी चाहिँ अले मे ताहाको चाहिँ सैद्धांतिक नजर चाहिँ वो वाद विवाद उकी तम के चाहिँ साहित्य बारे जो चाहिँ स्पष्ट धारणा छोटकरी धारणा लोकल भाषा त्याउ खस साहित्य जनपक्षीय जीमा अथवा जनविरोधी जीमा जो जनता त न्यज्याग्यो लागि जी मलाई बस जिउ धापु ठुले बुझिसक्नु हेरेर जनपक्षीय साहित्य जुइ हजुर। छु साहित्य पाखे चाहिँ हिउपा वो बुदुला यो को हो साहित्य पाखे जी इतिहास होने बोले ना अथो अच्छी भारत अथवा उबले चाहिँ ब्रिटिश इन्डिया ना पनि युद्ध युले नेपाली चाहिँ सैनिक क्षेत्र बस कति चाहिँ गुली थो गाइने देशा में हाला अनई पनि सैनिक त चाहिँ उत्साह भी गुली चाहिँ कविता अथवा तो रचना तो निंगा इदु अया भी छिउ नेपाल है जगह हो देश विदेश में थान छौ चाहिँ राष्ट्रिय संकट उयो इले साहित्यकार त यहाँ अयावे युग अनुकूल नारा त भी युग अनुकूल चाहिँ छौ आवाज त त्यही बस मुनु त थौ युग धर्म छु वो पुङ त्यो लागि साहित्यकार त्यो तरौं योगदान दु छिठा देश हैन राणा शासन हटाउ लागि हैन साहित्यकार गुली साहित्यकार त घेरा योगदान बिल जेसँग सिउ नि हो हजुर गुली सिउ चाहिँ सर्वस्व हरण जुल गुली चाहिँ आजीवन जेल्ला त गुली जेले चुन्चोए मृत्यु जुल गुली चाहिँ विदेश पलायन जिमल विषुन्मल त साहित्यकार त्यसैन चाहिँ छिठा न निरङ्कुशता धामल जनविद्रोही जनविरोधी व्यवस्था हटेन छौ चाहिँ जनता यो शासन व्यवस्था हेउ लागि नगा याउदु नि हजुर उकिन चाहिँ साहित्य सम्बन्ध साहित्य योगदानलाई तसको चाहिँ चोछा भएको जो साहित्य तरौं योगदान पक्कै न हरेक हिउपा या नीति विद्रोह या नीति चाहिँ चिसँग साहित्य त छगु माध्यम देखा छन् दुले छुन भाषा लिङ्केको खस छुन संस्कृति लिङ्केको खस वा छुन जातीय बारे ठुकेको खस चाहिँ चिसँग सम्बन्धित भाषा या साहित्यसँग उला सोसना चिसँग यको ज्ञान चाहिँ क्या भएको जुल गुछिसँग ध्यादिल विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया नयाँ जिया ज्याना या ठंकुको इले चाहिँ उगो इले विराट पाखे हे जन्म जोपे यको साहित्यकार त दो हजुर छु वेक पिन्छ चाहिँ सो साहित्य खेले चाहिँ निरन्तरता व्याचना दिएको खना दिया कि मदिया एकदम जिसुया न्योइ पे एकदम श्रद्धेय हजुर जे तस्कन हना बन तया
तस्कं श्रद्धायन आठंकने मनाहे चोंपी पूर्ण बहादुर वैद्य वेकजुला डॉक्टर योगेंद्र प्रधान अथे सुंदर मणिकर वेकल मंत वेको पिन जाए विराट नेपाल भाषा नायोजया जायना दि धुंकुबी विराट मास नेपाल भाषा यो लागे साहित्य सम्मेलन गुठियो लागे एको योगदान बेदी धुम्पी दु वेको पिन यो पला खुया दै दिसरे उयो छरे पद चिन्ह उगे जिबिन लियो भने चम्पे जिबिन कार्यकर्ता ख वेको पिन यो अले वो वेको पिन यो आदर्श ख त्याग छौ चाहिँ मेहनत लगन पटिपटि हावा जिम्दन कला दिन्छ वेको पिन यो निस्वार्थ भाव छौ खन्जिना जब वेको पिन यो चर्चा वो इले जस्तो टुण्डाई पूर्णबहादुर वैद्य अले चाहिँ योगेन्द्र प्रधान अले चाहिँ थुके सुन्दर सर्वहारा सुन्दर मणिकर्मी भी वेको पिसन चाहिँ गुली चोई नेपाल भाषा चोई नेपाली मोचो नेपाल भाषा चोई ढुङ्गा बरु नेपाली अनुवाद जी उगे त वेको पिसन चाहिँ स्वागत है तर ठम नापा चोई बेले नेपाल भाषा चोई कारण छु गाल्ला छ जीव भाषा थेव साहित्य दु देखा मे पिन त केनमा उगे लागिन चाहिँ जिन नापा नेपाल भाषा चोई अले नेपाल भाषाबाट अनुदित दगा मेरो भाषा अले के नि जिमले अले मन त ख्याछ है नेपाल भाषा हो नेपाल भाषा साहित्य थ्याउ दु त्यही चाहिँ आवेको पनि यो ठो भावना गरा जिताउन लाउ दुलै हेर्छौँ छोइले जिन चाहिँ मुसुबले सुरु ला जिन चाहिँ आज जस्तो जिन हजार हार्न नुवाकोट यो काठमाडौँ चुनाव होला अब विभिन्न खे नेपाली न जिन चाहिँ सुरु खेका हो बाहे चोयु हजुर खुकु नेपो अथे नेपाली चाहिँ पत्र पत्रिका प्यानो हो तर लिपा जब जिपी श्रद्धेय वेकअप इन यू चाहिँ जी हवा लाटो जी अले वेकअप इन यू अनुसरण थे थंकने जितान गए जिन चुए बोले नेपाल भाषा देखें हापा नेपाल भाषा है चुए अले बरु वो अनुवाद याना चाहिँ मेरो भाषा थपिदन जिता ठीक है जो तर चाहिँ जिन थौ कृति देखें हापा मेरो भाषा चुए जिता वो इच्छा ठंकने उगिन चाहिँ हर चुए नेपाल भाषा है देखें हापा चुए गुठी सन्यादी र नाजाति प्रतिष्ठित साहित्यकार पिन्छ चाहिँ निरन्तरता ब्याचौँ दुधका तर नौपी साहित्यकार पिन्छ चाहिँ निरन्तरता ब्याचौँ खनादिया कि मदिया यदि निरन्तरता मबिको खसा चाहिँ वो कारण चाहिँ छुचिफु अब अथे नौपी गाधा बोले साहित्य रचना आओ सुरु लाला हमेशा रहर जी न्यामय रहर जी अब रहर चाहिँ अनुसार चुनाव चाहिँ तर छौइगा जब इपिन चाहिँ पारिवारिक बन्धनेलाई पढाइ सिलसिला अनेक तनेक तो व्यवहार चाहिँ इपिन डुबिना वोन से इमसन चुएउ चाहिँ मयै हो तो स्वाभाविक जीवन यो छौ काले हमेशा छुङछुङला चुई तर उके निरन्तरता बिहेमा देउन मखु बिन मफेफु तर गुमेशान चाहिँ छौ हद तक स्थापित जी ढुङ्गा नु पिढी पिङ छौ हद तक स्थापित बि ढुङ्गुपी इपिन चाहिँ आज खण्डु साह्रै कम जग्गा निरन्तरता अथवा निरन्तर ध्यान जने इपिन चाहिँ यो को दैथे चाहिँ बिचम बिचय अथवा टोटो फियाउने अब के हो कारणलाई विभिन्न देव हो अब कारण यो छुदा एउटा जो साहित्य लगे जिउ इतन छौ चाहिँ छुडायो कि त साधना माल अब फुक्क चाहिँ साधना रथे जुइका चाहिँ था भाइ घुमेस्यो थौ अनुकूल मिले जो तीव्र इच्छा दो वो चाहिँ टेके जी आ घुम चाहिँ वो ढङ्गन चाहिँ जुइमा हो इबी टोटा न उनी हजुर थै ख नेता जना बोले चाहिँ छिगु परिवारे छिजक साहित्य खेले ख कि मेपिन छिनाक न चाहिँ ठुके दवा छाउ छुदो जिउ परिवार है हजुर
जिमी दाई छमुदो धनमान श्रेष्ठ वेगला नेपाली भाषा वेकन कथा कार्य वास्तविक जिके ठो चाहिँ बाखन बिखन चेउ अथवा साहित्य विषय भरिभरि अभिरुचि दु कारण दाई पनि वे संगत है ख जिसवे चाहिँ धनमान श्रेष्ठ जी 10-12 वर्ष है थौ जी साहित्य रुचि दु कारण ना जिथा छे चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिका त थियो मचान छे अहिले विभिन्न भागौँ सबूत नन छेउ जिथा छे अहिले जी वो चाहिँ बुनियो जिगेन लट जुल बानी जुल बस अठेना न छुन छुन साहित्यिक चेत जिके दु खला वो न चाहिँ जिफो आठो चाहिँ जिमे दाज पनि खोजुल हामी पनि जिम कापी इपि चाहिँ मुरुगा इपि थवे ज्या व्यस्त ठो साहित्य सिर्जना पाखे इमिसम टाइम बि मबुडा होला इमि रुचि मरुडा होला वो चाहिँ मरुगा इपि हजुर गुठो भाषा संरक्षण नीति साहित्य छ माध्यम जिया छ इले चाहिँ सिसागबले वेक पिन्दा चाहिँ छुकेन छु छु चाहिँ चुएमा छु छु चाहिँ यामा त कथा यादिया के मति जी मरया अब ठौए दुनिया निसिन जागे जुस चुई जागे मुजु छ अब करपिसन ध्यान जी मुख ध्यान जोगा हो हजुर ब्याकला कठाइपति बिता चाहिँ थौए क्षमता हजुर सुना धया लाया चाहिँ जिगु खपैनको अनि ठोगु ठो साहित्यकार पिन्त हपा बिगु नीति थोसी सिरपा हनाबना नछौ माध्यम जुया चंगुलो हजुर ठुकै त चाहिँ सिसा गथिना कया दिए ओ थिथि खला पूजा पाखे गो हना बनाइए नि हजुर छिगु बिचारे गुइले चाहिँ हना बनाइए मागो थिए चाहिँ छिटो गथिता अब हना बनाला मालाउ ज्या त बालाउ कृति तल उगे त हान थप हौसला बिगु लागि हना बना सम्मान शिरपात बीमा उगे जाया ठु इरगा धयोपति महो गुमौन जाया अयाउ ज्या या हे युवा अवस्था न जिभो वो अवस्था न अझ थया अझ बालका थयारगा चाहिँ हौसला बिगु लागि हपा बिगु लागि ओइटन बिफो गुमौन चाहिँ आ जाया यहाँ लास्ट बुढेस काले ठेनी उगुइले उही त ओहो छन् चाहिँ उही विगत ठ्याठ्याउ नक्सान जायन होला उगिन छन् त चाहिँ आजिमसँग सम्मान या छन् त चाहिँ जङ्को या थिएन साहित्यिक जङ्को या थिएन ऊ सम्मान याहरूका चाहिँ महसुस छैन ऊ उहिले न सम्मान याको उगिन चाहिँ गुमेस्या गुली जाया त उके कदर स्वरूप या चिज ख ज्या अनुसार सम्मान त जुई जुए छ नि हजुर गु ठाकुको इले चाहिँ गु गुहालीमा ख उ इले दैमा जब एको ठाकुको ज्या सनी ढुङ्गाको प्राप्त जीको सम्मान हना बनाए त चाहिँ चिसा गु कथा कया दिए गते कि गु चाहिँ मरे ढुङ्गाको सम्मान बिगु न त्यो नेवा समाज नेपाली चाहिँ यो प्रचलन त दो के त चाहिँ कथे थाहा दिए तर छौ सम्मान चाहे जी वो स्वाभाविक ख म त्यसमा तो प्रशंसा चाहे जी मान याव चाहे जी तर धाठे साहित्य लगे जी खसा सम्मानियो लागि मुख छु ठौ दुने ढामा एकु खन्दु बस उके लागि साहित्यका म सम्मान दुसान ठीक मरुसान ठीक उके लागि एकु तडरम बि साहित्यकार त साहित्य चुइउ लागि इमसँग साहित्य चुइ सम्मान काउ लागि साहित्य चुइ म हो जित चाहिँ शेखर दाई हो बाख नाटक ख्याल छौ चाहिँ स्वर्ग नरक थियो उकी चाहिँ साहित्यकार छिमेसी अन यमराज था विभिन्न तबकाई पनि विभिन्न वर्गै पनि मन त यमराज था नि उकी मध्ये साहित्यकार छ भनौँ उनी उदुगा चित्रगुप्त यो अन्य नै साहित्यकार छ भन्थे नि अलि ऊ साहित्यकार यो वर्णन शेखर दाई नै अन्त हो रामशेखर वेकन गया वर्णन ऊ साहित्यकार गया म गणेशी चुए नहीं में हूँ खुआओ म वही नया गया हो ठेक जाए भट्टू यो नया थे आओ अले मानो वो यो नासा क ख चुए जुला धेरै जो वर्णन सोई दिस साहित्यकार वो तसँग नादम खूब तर वो ठाउँ सुख सुविधा लागि चुइ चौ महु साहित्यकार ऊ गठन वर्णन ठो चिठा देश यो यथार्थ वर्णन ठोय खटेन्छ देखि उगिन जिन छुदाएर अल्लाह छ मान सम्मान यो लागि शिल्पा पुरस्कार यो लागि महु साहित्य साहित्यलाई ठाउँ ब्रह्मन सुखन वो व्यक्त याव लागि बस ठो गुढाडीला थगु स्फूर्त रूपमा सम्मान वा
सिरपाई लागि मचसित थगु नुगल दुनी नेसी चाहिँ चोइमागु खनि हजुर। नाले चाहिँ गुलिना ठो आ सम्मान सिरपा बिगु जुया चन्दनी छु ताठे बाला के सम्बन्धित मना क्यान्डिडेट सही क्यान्डिडेट त लाना चन्दु के मरु गथे ता आउ कि चाहिँ छुरा हो शिरपाला बाला पिन्धे बिलोजी चाहिँ मूल्याङ्कन समिति दै मूल्याङ्कन याना बिउजी झिसन चाहिँ उके अन्यथा धाउला खमन्त सुन्छौ संस्थान चाहिँ ठो हनेमा मोरेगा धालो हन झिसन हन मल झिसन उकी चाहिँ अथे अथे थमौ सिए मसिक अनेक धाउ ठिक मजु आवश्यक न महु तर अथे जहाँ घन घन गुलेङ गुलेङ गाई गुई यनि दैयुका ए ठो चाहिँ पक्षपात जुल थ मनु त बिल अठरे यनि बेले चाहिँ बजम आइपुग्यो अठे थ मजु त्यही थे बस जी थो आज थो न आजमी न रामशेखर छु लुमन्ती शिरपा रह्यो चाहिँ ऊ बिउ बिमाउ दुगा रामशेखर लुमन्ती छु दबु पाखे ऊ शिरपा बिमाउदु उके लागि चाहिँ 11वटा छिन्छपुती चाहिँ भाउ सङ्ग्रह त छिन्छम मुनुयु पाखे चाहिँ उइचौँदु आइमे ऊ मूल्याङ्कन याना छानबिन याना पुरस्कार बिउ जमी पाखेले एकदम सफा वो एकदम क्लियर सफा हो हमेशा न्युसान झेरा न्युसान चाहिँ एकदम ठाडो होइन धाफैयो धाठे योग्य मेस त बिल छिमीसँग सही ढङ्ग मूल्याङ्कन या त बस ऊको ठाउँ चाहिँ जिमी पाखे चाहिँ आया हो मजु जुई बखो जिमसँग चाहिँ पुरा पारदर्शी ढङ्ग है ऊ पुरस्कार त बिउ चाहिँ आफ्नो सगाजी त सिरपाता हे कन्टि गठिन निरन्तरता बियाचन गते कि थिथि राष्ट्रिय स्तरीय ततर हङ्गोपट्टि पुरस्कार द साहित्य पाखे छुची नेवा खेले अयोपट्टि सफुत साहित्यकार त मधुको ख कि ठो कमजोरी दनि ख कि छ्या चाहिँ ची नेवा साहित्यकार पिन त चाहिँ राष्ट्रिय स्तरीयपट्टि पुरस्कार चाहिँ यो कोही कम जग्गा दैमला उनले चाहिँ दया मरो ढासा झिको चाहिँ छ्या ज्या छ तर ठो चाहिँ भन्छ दुखै खुख नेवा भाषाको लागि नेवा साहित्यको लागि गुलिनन चाहिँ शिरपा त गु स्थापित जो चुन्छन् स्थापना जो चुन्छन् अधिकांश शिरपा त जनस्तर स्थापित शिरपा त हो सरकारी स्तरमा हो खलपुजा नजुल सुन्छौँ व्यक्ति चाहिँ तौन जुल बस थथे ना छिउ नेवा भ्यायो शिरपा त चाहिँ स्थापना जो चोङ्गु दु अठेरगा चाहिँ राज्य स्तरमा बिउला हान दनि नि 3 लाख नम्बी 5 लाख नम्बी आया शिरपा तलाई राष्ट्रिय स्तरीय शिरपा दिएको दु तर छ्या अथवा इम्यु चाहिँ छौ विवेक है मखौला मलाई ठो मेउ भाषा भाषी खेन अथे राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सम्मानीय लाइक पि मनु दु राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ पुरस्कृत आमाउ चाहिँ कृति त दु अन्थिङ्गै मिसन दुवाला स्वे मिसन आवश्यकता मता अथे जिया चाहिँ छि दैदिउ थेन्दो वो पुरस्कार त छे नेवा भाषै पे उलिसिन प्राप्त न चौ खनमरु छमनी मदै जस्तो चित्तधर हैन उइतला चाहिँ छौ चाहिँ सम्मान ल उइत दु अथेन्टु चाहिँ सिद्धिचरण हे जुल अथवा छु केदारमान व्यतीत जुल उगुइले पिन्जुल का थबे उगुइले चाहिँ अथ्या पिन चाहिँ इक्वे नेपाली न नादपि नेपाल भाषा न चुइपि ठुक्या चित्त धरला अथे होला नेपाल भाषा इमे जको ख ठुपिन चाहिँ एकदम अतिको इम त चाहिँ सम्मानिया मापे इम त सम्मान मया त लगा दल्ला सा वो सम्मान यान चुम्पिनी गए इज्जत हुने खो बस बाध्य या इम त चाहिँ सम्मान जु तर मे पिन त हौसला बियु किसिम वो सम्मान चाहिँ खास जिन जो छ मखना हजुर वो दुखै खन्छ हजुर के बावजुद न छिसा चाहिँ भाषा सेवा या नीति साहित्य खेया उत्थान या नीति चाहिँ छिसा निरन्तर कलम चाहिँ यहाँका जना दिएको दोस्रो सान्य का जना दिएको इले चाहिँ छिता चाहिँ गथिता छु जी याना गुजिया चाहिँ यो कोही बाला तका लुदङ्गु दुकिमहरु छिसा याना दिएको योगदान या त चाहिँ जी चाहिँ ठुली या न अझ ठुली या बाकी दन्थे ताकि मता लुदङ्गुला अथमंगु यन्चनो ख या माओ यन्चना थेन्चो हजुर उगी चाहिँ छुम छुम मने आउ छुमहरु
ठोए ढङ्गन चाहिँ यहाँ हुने ठोफु बस जुगु आयो इच्छा दे ठोए जुगु ख अटक यानौली चाहिँ जी सन्तुष्ट दैदिछ हजुर ज्याजो चपाछे पाके चाहिँ दक्ले पाङ्गो पाके चाहिँ थिन्थेमको दो आछिसम आक्टचका छिसम गुलिना बाखा त चाहिँ दिएको दो प्रकाशन जुइ ढुङ्गो वा प्रकाशन उन्मुख जुयासमको बाखा चाहिँ थत लुढङ्गो बाखा चाहिँ छुथेछ कले छ्याथेछ ओ तसँग थाकुगा ठो चाहिँ थवे सिर्जना जुल उकटमको जो थौ सिर्जना जसान जिन चाहिँ क्याटेगोराइज यन्टेदु ठो चाहिँ ये त हो ठो बी क्लास यो ठो सी क्लास डी क्लास वो दु मलाई न्याब्लेन चाहिँ उलिए उत्कृष्ट वे चे फैदियो न मगु गुले मानसिक छौ चाहिँ स्थिति गेजी छुजी मलाई छौ चे माली चोल तर वो चाहिँ ये थैदे ठो चाहिँ ये त हो खेलटका त्यो चाहिँ जिन थमै मूल्याङ्कन आउजी तर अठेसा बीसीडी टाइप यो बाखाउँदा न गुब्लेन चोय उद्जी त इपिनन चाहिँ ठीक जो थिपिन चाहिँ सी वर्ग लासा न चलता है वो टाइप खेन दुगु बाखा उकठङ या भले थै त दके यो रगा हाबले ये वर्ग लावे जी मला मकला ये वर्ग लासा न गुगु का जत चाहिँ एकदम यो बाखाउँ त दु सारे वास्तव छौ खजिन चाहिँ क्लियर थन दा गुलेङ गेजी थुली यो बाखाउँ जित थुली कि जित थै दे धन्ना लगे जी छु लिपा वना जिन ठ्या बाखाउँ चुप फैला वो फैला वो स्तर चाहिँ कायम या फैला वो फैला ए आउन धन्ना जुछु गुलेङ उकिन चाहिँ छुले अल्लाह छ ठौ बाखाउँ गु यो रगा चाहिँ जिन थथे धामफु छौ समूह यो हिसाब यहाँले जम्मा जिन चाहिँ आजको 60-70 वटा बाखाउँ चोर हुनु जी ल 70-80 वटा चोर हुनु जी उके मध्ये चाहिँ ये वर्ग लाउ रगा धाबले 30-35 वटा मैं अकाउंटला ये वर्ग ला ल अब वो ये वर्ग लाउ मध्ये इपी फुकन दइ होगा ठो छौ जको गटे दा हजुर छगु जग्गा लिएता चाहिँ अति हेर्लाले आगु ठो भाषा खेले सनाचना दिपिन्दा चाहिँ भाषा उहाँकै त लिङ्के गर्दा यो के थाक्या चङ्गो इले सना निरन्तर थगु विश्वताय बाबु भाषा उहाँकी माथका सनाचना दिपि साहित्य पाखे चाहिँ त्यो भाषा त जगेना या माथका सनाचना दिपि सोकुमी भाजु मेजु पिन्दा चाहिँ तक्ले लिपा चाहिँ छुधयादी दके लिपा जी चाहिँ छौ जेसा संघीय शासन प्रणाली है त न भाषै लागि धगा चाहिँ जेसा नभए छौ फुफु थे यो जाया धन तर जेसन चाहिँ गो आ छौ भाषा धासादेखि भावना यो खप्या हुई तर आओ या छुख सिध त लगा हल्ला छ भाषा द यो भावना ख नाप भाषा द यो चाहिँ छौ लजगा नापाउनु स्वापुदु छौ चाहिँ आसुरे बनियो जनबेली नापाउनु स्वापुदु ख भाषा द यो अथेजुया यदि चाहिँ सुधे बनि जानकी खसा वो भाषा विकास जो न जस्तो आयो उदाहरण दा छिउ माम भएन मगु छु मगु कोरियन भए छि आर्टिफु पला बोनी नि ठौ भने घुमे यहाँ चाइनिज भए बोनी ओ माम भए बौ भए मगु हो चा ओ जानकी जुल नि अटेजिया चाहिँ अयाउ भाषा झिसो सेके जुनजना छिउ भाषा विस्तारण चाहिँ छिउ जनजीवन छिउ आर्थिक जीवन नापन तपना हुन चाउँदु सब मरे आउन चाउँदु मगला अटेजी बेले अमनु देश विस्तार जीव है तो या चाउँदु गुकिन चाहिँ जानकी वो भाषा काल गुकिन जानकी मगु भावना जगह ध्यान छ्यावा तोडाल बस थोछौ कटु यथार्थ क वो ख ठिकी मल आगन्तक जित लगे जो आथयो संघीय शासन प्रणाली वो जो निन्ति थो चाहिँ नेवा क्षेत्रे नेवा भाषा नेवा संस्कृति नेवा जाति उके उत्थानियो लागि जात जुई मल अथेन चाहिँ छिउ जको खमको त्यसै मेमे उना उली मिसिन चाहिँ भाषिक जाति त दु इपिम फुकै हिउ समस्या न थोयल खनि थुके त्यो छुराया भाषा विचलन भाषा तोटाउने तामाङ भएन तोटाउँदो राई भएन तोटाउँदो गुरुङ भएन तोटाउँदो फुकेसन तोटाउँदो
दुई बेले आठो संघीय शासन प्रणाली वो कारण याना आठो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केंद्र सरकार ठुमिसा नहुन्छ है तो यावत खे बिचायना तो भाषा संस्कृति अथवा जाति ठुमी पहिचान लिने हो ठुमी उन विकास जुझु भनेको थुप्रै मासेज व्याम भनेको ठो चाहिँ व्यवस्था जुइला याके माला त्यही ठाउँ जितो लगेछु हजुर आशा के जिकुपट्टि ठो महाफेन निर्वाहमुखी जी फेमा मतलब भाषा माध्यममा चाहिँ जिकुपट्टि लजका सिर्जना जुल थाहा चाहिँ पक्का न भाषा लिनेको जी ज्या जस छायादिला यी बियादिला थुलीमा सिन्नु गखा पंकादिला के निति छिटैको सुबा हजुर सबै भाषा बेसबे ठाउँ या चपाछे यहाँ निर्धारित यी चाहिँ कोचाको दुवाली ठाउँ या चपाछे दुनिची चपाछे जुन चाहिँ साहित्य नप सम्बन्धित चाहिँ खलाबला यानुको ख अलि गु साहित्यिक खलाबला नीति नुग दुनिया ख निकनि यागु नीति चाहिँ बाखा चोमी ची बाखा चोमी चिता गोविन्दमान श्रेष्ठ जुथना छायादिको ख वेकना पयो हे खलाबला छिसा यना हेदिला छिता कथे तल ठाउँको ज्याचो छुना सल्लाह सुझाव दसरी मित सपतय दिथका फलसना कायचना मेबु वाले मेमा छम व्यक्ति न प खलाबला यागु जुहेजी ठाउँ यता बे शुफा